Ola Siqhemeza. Grand mfowethu kuhamba kanjani uyaphila? Siyaphila nathi. Iyaphila intombi yesibhono intombi zasobuka ziwequmsela isaba lento ukhlephuka. Suka. Yazoka sibingelele emakhaya sibingelele umlelele omuhle sawubona siyabingelela ekhaya igama utshatha nje nongo besibonga umakhala zithuhla ngoba dle itolo ukhebe ekhevula kwabantu abasala bethunga abane nalithi unqolo bane begudla bethi igcole ikhweba igcole amahlezi ntombi ziqoma ncede bashinga onina iyeke mama iqomela ethanda khona inganawe wayiqomela nje kanti ke namhlanje ke sazo khoma ke thina sila emhlathuze sports complex la sikhona kumnandi kakhulu sithi nje ke Richards Bay Gumba Fest sithi happy new year siyangena #ukhoze_fm NYE sesikhona ke noma kanjani egameni lokhoze FM siyakubingelela egameni leSminoff siyakubingelela egameni leTelkom siyakubingelela kumnandi kakhulu Siqhemeza iline up iyavutha lapha nakithi iyashisa kakhulu kusazoba mnandi stage abantu baselindele uMakhatsi stage abantu baselindele iGcukamelisha balindele amaroto balindele uShimza balindele into encane balindele uNomfundo Mo balindele lapha ke uJumbo balindele udlala Thukusin amaqobe twins ngibalani Nkosi yami abantu ke basebaningi ngaphandle bangena kanti ngangiphathi ngaphakathi bayanyathelana kumanje sikhuluma nje kuvale ngomuntu emnyama